lagip ti napalabas. May samanan anaimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita, kat nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Johnny, Manipod, probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met ama idrama to'y nanumo asurat ko, kidawak ngailingad na kumalatan itinagan a Johnny. Tubuak ti probinsya ti La Union. At daan asawa ken maysa nga anak. Naawisak met ang nagsurat tapnoin nakibinglay to'y padas ko, apatsyek a makaibati itinabalitukan nga adal kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama dito'y YouTube. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. At to yung tika pemla kay. Agyaman nagbagay. May titimpla na. Sana nasamit. Saan mo't anatamnay. Sakto lang ting kabil mo asukar na. Ay katwan siyak pa'y ti kunam. Siyempre, kabisado kong titimpla ti kapem lakay. Dahita ka ti pagbili ba kayong kabakay? Talaga akabisadong aminan ti may papankanyak. Ay lakit di Isu adi kag kamkamal dyan Tano oras anadok talak nga ada sa baling aramidam. Jak tupulos ag pangadwa mangisina ken ka. Anya? Unay kalagit din na bakit. Sa bali manin tinaturong ti saritaan ta. Oho, ustulaan mat. Tapno mapalagipan ka. Di ka ti agdanag. Tasiksi ka lang ti babae ti biyag ko. Sigurado malaang kunakbanan. Uwin ka di. Anya nga to agsarting ako nagtrabaho. Masadutak nga mina na makiman-maneho. Anya? Kat kasano tayo nga no agsardeng kan nga agtrabaho lakay. Anya ngayon ti kanan tayo. Pampanunutok nga rod ti dagaan na panawan day di tatang kinanang ko. Anya nga tanong isulaang ta si kaswanta. Kabailam ayat ti agtalon lakay? Santang agtalon? Anya kay nga ron? Ilako ta ti daga. Ta iso taramatin tangag negosyo. Iti kasta, adda pangalaan tayo ti kanan tayo. Nga uray saan tan agtrabaho. Sa dinaw ti papadan niyo anak ko. Nakapulas kayo magagasawa. Agawid kami kanubiit iti lugar da Johnny, nanang. Nay, barbaraw analagip yu ti mapan ijay Jak man amo ka ni Johnny, nanang. Kalaat matlatan analagip na ti agawid ijay. Mapan mi kanu kitaan ti dagaan na panawan dagiti nagawanan at dadakkel na. Ayun nga agpaiso. Damag ko analawa kanu ti sanikwa da balayan ijay. Wen kanu nga rod, nanang. No kasta, plano ti asawam at talunan dayjay adaga. Ay na, nagsaya at kat kumano kasta, nanang. Angam saan mat. Ne, kat apay ngay nga rod ako nam amapanyo kitaan. Asikaswan na kanu ta ilako na, nanang. Anya? Ay sos, sayang mat ano ilako na. Talunan nyo kit din. Iti kasta, saan amapukaw dayjay adaga. Ilako na kanu nga rod, ta iso ti aramatan na nga agnegosyo. Negosyo ko namlor na. Wen, nanang. Agnegosyo kanu laangan, ta masadutan nga agtrabaho. Masadot kanon ang makiman-maneho iti boss. Kat anya ngay mat kumaan negosyo day ta anak ko. Pautang business kanu, nanang. Ne, anya dagita pagpapel lakay? Pagilistahan bakit? Pagilistahan iti? Kadagiti umutang ha. Kita ang tinaramid ko. Dahil talaangan mang fill up taramidam no daw mo'y umutang. Nan, kita man? Atoy, kita man na imbag bakit? Ne, kumpleto mat nga agpaiso.
Day talangan mang fill up iti petsa, nagan, kun naman uti utangan na. Siyempre naitantulangan ag pinirma ti aramiden ento na daw mutang. Kasta kalinis tinaramin ko listahan, bakit? Ang aguray ka lakay. Oh, apay bakit? Adda ka di kurang tinaramid ko. Awan, ang agpaporsyento ka lakay? Natural business nga ron ti paporsyentuan ta. Malugitan agpautang ta asaan tamot paporsyentuan. Imayak barok, tanadamag ko nga agpapautang kayo kano nga agasawa. Ay way nanamileng, putno da yung tanadamag yaw. Umayak kumamad umutang noon na panakabalin na barok. Ay katuwa na. Awan parikot iti dayta. Iso na lang tada porsyento, ti papautang minana. Okay laag barok. Basta saan ko maunay adakal ti paporsyento na. Diyak ko maumay umutang. Hanggang masapul mo't ngamin ti anak ko. Saan mo't kit di nga iso ti dakkel, nana? Apag husto lang mati porsyento nga lalaan mi. Iso na lang, tanoan niya ti petya tulagan ti panagbayad. Masapul nga iso ti matungpal. Ay uwahin barok. Di ka madanagan, tabayadak mo't laang apaman amalakok ti dagame. Nasayat mo't nga rod, nagkinawatan tanana. Mala. Umunag tayo dita balay. Taited ko ti kwarta abulbuludan nyo. Kentap no makapagpinirma tayo matlangan iti kasuratan. Nangalaam nga itilugan nga insangpet mo lakay. Ti kayat ko asawan, akin lugan iti dayjay. Kan apay nga inyawid mo. Lugan ti anak ni Tata Fredo, bakit? Di mo ibaga, apinersam manan nga inala dayja alugan. Kaputawan pagbayad da iti kwarta nga inutang da. Ay kat kapilitan, bakit? Ano anya titulagan, iso ti masurot. Malugit ako nakmanin, no di dagtong palitipit siya ti panagbayad galag iti utang ta. Sa bagay matkiti Husto lang mo tinaramid mo, tapno agbutang daken ka lakay. Ay wala, no anya titulagan, iso ti masurot ko nakmanin. Di da mabalint agreklamo. Tadamat kasuratan na nagpipinirmaan tayo, iti mutang ta. Una, dakil mo't apang tunggal ang taday dya kasuratan lakay. Saan damot amabali na paglibakan, kaputa at damot pirmada idjay. Una, in collateral da nga ron, di iso ti guyudak, no saan da makabayan. Diyak mo't kayat amapukaw lang ti kwarta naglakwan tayo ti daga at tawid ko. Ada ka gaya manakaw. Wan tatang, imayak to may kukuma ipakada, adito'y mipailaang nga iparada ti dua alugan mi. Awan nga minan pagparadaan day jabalay. Nuapay ngamin agatang kayo agatang itilugan yaw. Nuawang magayang pangiparadaan nyo kadagita aluglugan. Jay laang matvan kan kotse ti ginatang mi tatang. Jay jeep kan pick up. Ginuyod laang ni Johnny, manipod ka dagiti nakautang asan nakabayad. Na yan, tikas tang ugali ti asawam Lorna. Ha? Ne, tapay mo tatang? Ada ka di madingay naramid ni Johnny? Ay, di ka man nagindidam mo. Apay nga pinaya tatang, lawlawagan niyo man, itikas takit maawata. Ay na, di ka man agindidiam mo kunakmanan. Tatang, ay na anak ko, saanin anasaya at tikas tangar arabitin niyo. ha? Agasuman, tanagdakil gayam ti porsyento nga alain niyo kadagiti kwarta nga ipapautang yaw. Saan lang nga dayta? Inkapilitan pa nga alain niyo, dagiti sanik ko dagiti nakautang kada kayaw, no awan ti pagbayad da. Ay rabang na laang matatatang. Alangan mat adimi singeran dagiti utang da. Di kat da kami tilugi no bilang laang. Unangam saan kumamod nga iti kastawagas anak ko. Apay, di kay makonsensya iti kastangar aramidan niyo. Makisarsarita damat itinasayaan. Ang puwersahan nyo mat idang agbayad. Apay, di kay lamasyanan kadakwada.
No saan mi ida apwersaan, sigurado abaybay ang damatan ti utang da. Iso ahus tula ang tiar aramidan mi ka ni Johnny, tatang. Kan maysa, no pagturayon mi ti asim awanan malugi mat ti negosyo mi. Ay na, madanog kong tulangatan. Masurunak. Ni, apa yan lakay? Agan ano ka? Nakarupangat ka matanagawid. Apay, asino ti kaap-apam aya? Masurunak nga rod. Ni, asino ti kasurun mo? Day dyan ang ding Apay ayan ni pari nanding lakay. Paglibaan nakit din ti utang na. Awan ka no tinututang na. Iso nga awan ka no nga rod mo, tirumbang abayadan na. Anya, ay katimpakitam ko ati kasuratan ang nagpinirmaan yo lakay. Inpakitak, ang pinisang-pisang nakit din. Anya, kasano nga rod daytan lakay? Di katawanan ti ebidensya nga da utang nakadata? Oray pinisang na ti kasuratan. Singiraklat ta. Di na mabalin a paglibakan ti inutang na. No kasapulan nga agdarumak ken kapitan. Aramidak, salas siyak ti palpadasan day dyan anding. Madanog kung tupay ti subsub na. Sa dino ti ay ni daddy, mami? Napanmanan nagsingir anak ko. Apay ka di. Agpatulodak ko maidje balay ti kaadalak. Ada ngamin project nga aramidan mi ita. Orayam labiitan anak ko. Sigurado apaawidan day jay. Lorna, anak ko! Lorna! Ninanang day jay Uwan niya agpaiso, mami. Ni lola mo ti agpukpuk ka wa sumungsungad. Ay na, Lorna. Ingka nawaon di asawam. Ni, apay ni Johnny nanang. Agap-apan na kininanding ijiterse na ni Janet. Anya! Ay, di pa ka nanagak. Nakasalikan itibon ng ninanding. Hala, intayo kita ni daddy. Tanda ni dag kinabil itayan. Amangan kiti numadama nga gubgobal da ijayan. Sino nga'y magtakin baka iti nakapagaw di tarubayan nyo anak ko? Ay, kwa tatang. Ni Mang Kanor, napaninukod ni Johnny di kalman. Gapu ka dita saan manin ang nakabayad iti inutang nakadakayaw? Kasta nga rod, tatang. Ay, una yan. Apay saan pa'y lang anadidikra ti asawam iti panang bugbog dakin kwa na. Gapu iti kastangar aramidan na. Tatang, awan mat basol ni Johnny. Agdadata mat aday dyan anding ti akin basol. Malaksid a paglibakan na ti inutang na. Pinigis na pa iti kasuratan a nagpinirmaan da iti asawak. Ala, wanan. Ada akong dita. Ang nalabos mo ngamin ti ikasta ng agsingir. Apay, di lamasyanan nang runa kadagiti padak anatataengan. Tatang, Anwan nyo ayat ado akwarta. Laglagi pa niyaw. Adi yumadlaang maitugot na itaintun matay kayaw. Imbes ang makatulong kayaw, babaan iti panagpautang yaw. Saan magtakarkaruan nyo mat ka iba magtikinarigat dagiti tattao ang nakautang ka na kayaw? ni tatang mat. May sakamag. Imbes nga nawaam ti asawam, saan ta kanunungam matidakas nga ramid na? Ay na, anak ko. Di tay amaw dagiti sumarsaruno ang mapasamak. Ang mga nudumteng tumit ti aldaw at kayong tumit ti agkasapulan. Bagbagaam tuman di anak mo, Linda. Apay ba dun ay alakay? Hawanan, nasisirap dan iti siling tipirak. Ha? Agasim man ti 40% a porsyento ti ipapautang ta a kwarta. Kinapudno na lakay. Kinasarita ko ni Lorna maipapan iti dayta abanag. Agam isumutlat ta. Talaga kano akas jay ti patakaran ti negosyo da. Tano saan akas jay ti ikastada. Malugi da kanumot. Ay, una yan. Nadandalang iti kwarta. Nagbalo da betang. Ay, yak kanunungan ti kasjay nga aramidan da bakit. Saan apulos? Bayam, takasaritak tumanan di anak ta.
Inton mapaanak iji balay da lakay. Wan man bakit? Tanay, nakababa inti kas dengar aramidon da. Uray kumamat no di da puwersahan nga alain ti sanikwa dagiti umot utang gadakwada. Madimat piman at tikas jay, saanen anain kalintigan tikas dengar aramidon da. Adak manin, nanamiling. Ay na, pasensya kan Barok. Talaga ngamin nga awan pa'y maitid ko ita. 5 bulan ti utang yun, Ana. Dakkelan ti porsyento na. Imbag no kabailan yung tupay abayadan. Bayadak abayadan dayta. Apaman amay lakok ti dagami, Barok. Ay kat oray jelat tangarudan daga ngay laklakom ti pagbayad mo, Nana. Ha? Kukwakon ti daga ako na may laklakom. Dayjayan ti pagbayad mo itigatan ngay inutang mo kanyak, nanamiling. Anya? Biyag yun ti titulo dayja daga. Tayson ti pagbayad yo iti inutang nyo kanyak. Linda bakit? Linda! Linda! Apay ay alakay. Imbawag ni Pare Istong. Adda ka nun na disgrasya iyayan tirangtay. Kat atapon daan ni Jane, tiyakin lugan itinatnag itirangkes. Ha? Anya? Ay, Diyos ko! Iyan aday umapaw! Dinasaya at awagam ni Rorna. Itikasta, maamuan ta, nupudno nga iso titaktakamatin daan natin nagitirangkes. Darasam! Diyos ko, ispalam ka di ti asawa. Di mo ko maipalubos nga dada kasama pasamak kan kuana. Agpagpakaasi akan ka, Apo. Johnny. Agyaman ak Diyos ko. Agyaman ak ta sinong batam nagiti kararag ko. Thank you, Lord. Oops. Inayadam ti magnalakay Di ka kanuunay agperpersa. Itikas ta, saan nga aglokat ti panakay dait dagiti sugat mo. Uwan, bakit? Di ka kadiagdanag, takabawilak ti magna. Uwan ngam ininot laang Di mo bigbig laan. No kayat mo pa'y ti agbyag iti napaot. Nasken atong palam dagiti imbilin ti doktor kan ka. Uwan, bakit? Katagyaman na ka. Gaputauray ka sa ti kinarigat na. Inananusan naklata, ngayon ay aywanan. Aging ka, arimwara ki di ospital. Siyempre, Angam ni, saan ko manatangkan ti ulom, Masapul nga agpaimbag ka pa yan nasayaat. Uwan, bakit? Kahit ko na yan tagimbag, iti kasta, magarwarak magdan iti balay. Kaya't ko ti mapanakit daw, iti pamakawan, kadag iti tattao, napasakitak. Anya ti kayat mo asawan, Johnny? Bakit? Namiris ko. Asaan kaya manasaya at dagiti nararamit ko iti kalabas. Kat plano, nga isubli dagiti nalala katingwen. Kanlugan dagiti nakautang kadata. Agraman ti titulo ti dagan ni nanamiling. Oops. Johnny? Mamatayag. Ngay ni kanakpay ti Diyos. Iti may kaduhagon taway. Tapno ilintag ko, dagiti nagbitotak. Manipod idi, saan min apapaporsyentuan kan saan kami metten amangal ala iti collateral kadagiti ipapautang mi. Ket kaasi na, agbaybayad damet adagos. No adamat dagiti saan ang makabayad iti sibubukal agatad nga inutang da kamin nga agasawa ti mangibaga nga oray hulugan wenno tinnagandalatan iti binulan.
Gapo iti kastoy nga aramidan mi, makunak nga adumeten tinatulungan mi. Nang runa, dagiti kalugaran mi nga agpapaadal ken agtaltalon. Nariknakmet akarkaro pay nga inmasenso kan linmag-an ti panagbiag mi. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Johnny. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Maminsan pa'y pagyamanan da kayo manan amin, gapo iti awan sarday na ngaing kay panang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Thank you kadagiti comments kan kablaaw yo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita, kat maaddaan tayon tumanan iti gundaway, tapno mangibasa kadagita akablaaw yo. Ti surat ngayon tayo drama ita kat manipod kanipagayam tayo at Trixie. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang ta mapagasatan met a maibasa kan maidrama to'y surat ko, kidawak nga awagan na kumalatan itinagan at Trixie. Tubuak ti probinsya ti Kalinga, ngam iti agdama kat addaak dito'y Bagyo. Naawisakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko ajak to pulos malipatan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi naamamok ni Limbert. Naisem, nasingpet, jolly, nagagat, guwapo, ken padak adi-adal. Wen Miss F, amin aberberukan ti may sa ababai iti may sa alalaki ket addan ken ni Limbert. Dua atawan mimeten nga agam amo. Katapno nalawag ti amin, kastoy man dagiti pasamak. Talagang sagad yung stress kayo di trabaho, mga Trixie. Ay, naku namon, Limbert. Isungarod nga inawis ka dito, eh. Barbarang mayaw awan ko man tidudukot ko. Wala. Sigurado ang mayaw awan mo na ita. Nangruna kit siyak ti kaduam. Isungarod asikati inayabahak. Ngamin, panagis-isam mo pa'y laang. Lumaglag-anan tiriknak. Ayos ah. Isa takman na ita ngayon bagang Trixie. Okay. Cheers! Hello, Limbert. Nakaawit ka ka din? Well, itay pa ya. Kalkalpas ko lang nga nag-shower. Agintaak matan. Nasayat mat nga rin no kasta. Thank you, gayam. Iti panangitulod mo kanyak itay, ha? No problem. Siyak iti at rumbang agyaman kan ka. Ngamin, nakainumak manin iti libre. Anya? Sika talaga. Ang puwera ang Limbert. Panagriknak kat talaga alimag antiriknak. Gabo kadagiti advices mo. Iso thank you, ha? Kasano laangan, no awan ka anangan andi nga ikanyak. No awan ka ke amangan no aging gayta. Katadda ka pa'y langi jebar. Agsang sangit ngag may-maysa. Anya? Hoy, saan nakakastanya? Yok. Abay, di ka ba'y makaturturog? Makaturturog ak nga rudad. Maturog ta nga rudan. Ituloy tantulangin tayo agchikain dun bigat. Okay, sige nga rudan. Good night. Good night to Limbert. Trixie iha, Mama? masansan sabot tanti panang sukon kan panang itulod ni Limbert kan kaditi balay. When, Mama? Inangaw ko laang mat, asukunan kan itulod na. Ngam pinaypayso na matan. Adamot nga 20 kotsem, iha. Apay di mo usaran. Iti kasta, saan mo't amataktak ni Limbert, nga umay mang suksukon kan mangitultulod kan ka. Masadutak mat nga rudan nga agmaneho, Mama. Sana bale? Tao kailangan mat kan ni Limbert dayjay. Kan may sa,
Asidaglaang matipang suksukunan kan pangitultuludan na kanya. Saan mat nga dayo? Wan nga mataktak mo, jay tao. Okay laang kan kwa na dayjay mama. Danag yun ay ha. Makaamo ka, iha. Angam niya. Di ka nayon ko nga ibilin kan ka. Di ka kumabastag talak iti lalaki adi mo pa'y unay am mo. Narigatan. Wen ka di mama. Awan rin ba nga pagdanagan nyo kanyak? Balasang akon. Adda akon iti husto nga edad. Amo kon tinasaya at kansaan para kanya. Wow! Adda mintas kay ti outfit mo ita, Trixie. Agpaiso, Limbert? Well, maininlabak sa karudeng king ka. Ay niya! Di nakman rabakan iti kasta. Tamangan numamati Awan mo dagas na bilang. Saan ka na Ay sus! Agawaam kit didita, tani aldawan. Amangan numaladawak iti trabaho. Well, mabitan da ito. Di kagdanag, tasaan ka maladaw, boss. Siyak ni makam mo. Okay. I trust you, Limbert. Very good. Wala, mapanta nga rudan. Okay, boss, madam. Let's go. Kumusta nga tinagbaling matrabaho? Okay lang, Mat. Sa anak matunay na bannog ita. Siguro, awan tipos mo niya. Iso ako nabasan ka pa nabannog. Husto ka. Talagang awan ni boss. Iso ahay-yahay kami amin ni Joe opisina. Kunak tubay kay. Sabado kaya minton bigatan niya. Wen, abay ha. Adalakad mo inton bigat? Awan pa man. Angam no atayawis mo kay. Di adla. Anya nga tano, mapantayo ag beach, ijala unyon. Wow! Mayat sa akin, di kang paiso dahil ha. Agam, asino nga di ka duwatan mo bilang. Ibagak kada Sheila ka ni April. Sigurado akayat dagi jay ti mapan ag beach. Okay. Sige, naibagak mat ka na Mark ni Clarence. Wen bareng kayat dati umay. Pilita kita, no di na kayat. Anya? May bayad mo lang, no do tayo niya. The more, the merrier ako na English. Oy, girl! Oh, apay akas na ti panang matmat mo kanyak April. Kaslada kayat mo nga ibaga. Awan mat, girl. Maam-amay saklaan kan ka. Sabali ti auram ita. Nakalawlawag ti rupam. Maaliwalas sa paningin ako nada iti Tagalog. Anya? Sika talaga. Pudno ti ibagbagak, friend. Blooming ka ita. Ay sus! Awan kwartak, friend. Sana all. Dinakman ang angawan iti kasta April. Ang mga numamati akin ka. Pera angaw, friend. Pudno ti ibagbagak. Walang halong biro. I-share mo man mat noon niya ti sekreto. Iti kasta, saan lang asikati blooming. In love ka niya. Anya? Ay na, tila madmadlaw mo mat April. Agawap kit diti agsukat. Tatumapog tamatan iti baybay. Kitaam o, datalaangan ti awan ijay. Okay, last question, friend. Anya day ta, friend? Boyfriend mo ka din ni Limpert? Ha? Dua kayo ka din, friend? Tila lawlaw at mat April. Umay kakit din, tani. Makadigdigos akon. Hi. Oh, Trixie. Apa ari mo kay ti cottage yo? Diyak nga pin makaturog. Umayak ko mamagna-magna. Idi nakita ka nakatugaw dito. Magpatat ang arod Diyak maglaing makaturo. Iso aring buwana. Kahit mo tipil. Sige. Mabitlaing arod Tamangala kiti cooler. Hops. Oh. Atoy.
Agyaman nak Limbert. Awan na nyaman na. Basta siya. Kas na naunag ti pampanunod ma. Ada ka di parikot. Ha? Awa? Adala ang digit balaga malagit ko. Tunggal addak dito igit ti baybay. Kas kumay di anya. Awan, lipata mo tinibaga. Uminom takid di. Parang maana tamot lang ti turog ta. Cheers! Cheers! I love you, Trixie. Limbert. Pasensya ka na. Nagjakon malabdan ti bakit. Limbert. I love you. I love you too, Limbert. Trixie, ha? Mama? Umay ka mga na. Aldawan. Apay, di ka kadisumbro kiti trabaho. Saan, Mama? Madi namin ti bagbagi. Aniya? Ha? Nay, apa yan? Anyat mapaspasamak kan ka anak ko. Jack, magustuhan ti hamot ti prito asida, Mama. Aniya? Mabit lang, Mama. Mapanak labit iti banyo. Agsubliak mat lang. Diyos ko, sapay ko mata nagbiddutak iti atap ko. Sapay ko maapo. Masikog ka ko nam? Apay nga agas na tilangam, friend. Rumbang nalaang ko maamaragsakan ka. Ngamin, maadaan ka yan iti anak kini Limbert. April. Oh, apay yan, Trixie? Anda ka di parikot? Awan, my friend. Apay nga rod nga agluwa ka matan. Awan da ito'y April. Nalabit wala ang niragsak da ito'y friend. Ibagam kit di kinilimbert, agkalaysa kayon. Itikas na, agsimpa kayo matan. Di yun ibaybayad, friend. Agkalaysa kayo kit din. Itikas na, agdaman pakisalaan. Barang makitak matan ni Mr. Right ko. Anya nga tano, agkalaysa tan Limbert. Anya? Kasanong agkalay sa ata? Kasaan tamot nga agayan ayan? Uwan, nga masikog ako ang Limbert. Anya? Masikog ka ko nam? Trixie? Uwan, talo bulan tiin inawag. Anya? Kasano nga? Di mo ibagan at di mo malagip tinapasamak kadatay dyan laon yun. Agwa, saan ba't nga iti kasta, Trixie? Anya, Limbert. Awan matrilasyon ta. Saan ka di? Limbert. Saan ta nga gaya na yan? Ngamin, saan ka mat apulos nga inaram? Anya. Sorry, Trixie, pasensya kan. No itaklaan nga ibaga da ito ka. Ang maadda nga min kayan ayat ko iyabalasiw taaw. Kat umadanin ti panagawid na. Anya. Kasano ak nga rod itan, Limbert. Kasano ti anak ta. Tsak matkid di talikodan. Ti responsibilidad ko kas ama ti ubing. Di kang danag. Takasaritak to ni Sylvia. Ibagak to ken kwa na ti maipapan idanak ta. Unay kamot lakit din aya, Trixie. Doon namin anumat a pinalpalagipan ka. Kamday kamot lat tanagan anad. Mama. Na yun. Ay, Diyos ko. Maulit ka di manan tinapasamak idi kaniyak. Sorry, Mama. Sorry. Ay, ala, hustonan anak ko. Anya ngay nga rod. No talaga nga isutigasat ta nga agina. Mama. Adda ditan. Tirumbang nga aramidam. Kat aywanam ti sikog mo, anak ko. Padakkelam tumot ti anak mo, akas iti panang padakkel ko kan ka.
Dumakkel ka di mati anak ko. Ngawan mabangunan na nga ama. Mama. Ay, Dumakkel ka di matakas kanyak. Adi na mapadasan ti kumpleto a pamilya. Nang runa ti panangipatag ti maysa nga ama. ay kat anya ngay nga rod. No isumat ti gasat mo, anak ko. Una yan, mama. Una yan. Basol mo matlaang, iha. Mama. Inyunay unay kumatkan ka, asaan ka arumbangag talak iti lalaki, adi mo am mo. Angam di ka matdimngag kanyak, anak ko. Ay na, nagdakalan ti tiyan mo, girl. Wen nga ron. Duwalaangan abulan ti palabsan. Aga nakakton. Ay, di naktuliplipatan nga alaan aninang ti anak mo, ha? Siyempre, mat Aywan gayam, kumusta kayo matan kinilimbert? Ay na, di mon ipalagip day dya at tao, friend. Naragsakan iti den na ti sabali a babae. Sayangan niya. Di amok ini, katda kayon ti agasawa. Angam saan mat gayam. Nakalalailo kayo pa'y idi iti tunggal maysa. Iso at talaga nga ti amomi, kat agayan ayat kayo. Ti amuyo Ngam kinapudno na. Saan? Sayang. Sayang at talaga, friend. Talaga sayang. Talaga akas ta ti biyag, friend. Nalabit asaan ada kami kanilimbert. Ti paray ti tunggal maysa. Iso na pasamak ti kastoy. Friend, Basol ko magkit di. Ngamin, nang namnama ak. Impaay ko matamin kan kwa na. Intad ko ti amin. Jack amo, no apay asaan ang nagbalin anapod no kanyak ni Limbert. Jack ni namnama. Akas to'y laang gayam ti pagtongpalan ti amin. Nakseptar ko magkit din. Nasakit. Kailangak matan ti ag-move on. Para iti napimpintas amasakbayan mi nga agina. Miss F, kasla nag-sink in amin kanyak tinapalabas ti inak. Agpada kami ngamin iti sitwasyon. May samet laang ngamin a disgrasyada ti inak. Nasikugan ti maysa a pamilyadon, ket siyak tinagbalin a bunga ti saan a maiparbeng nga ayan ayat da. Kinasaritak pa'y itinaminsan ni Limbert, ngem talaga adinak kanumabalin nga ikalaysa, gapo ta saan mat asyak ti ay ayatan na. Miss F, nagbalinak a dispirada, nang namnamaak kadagiti inpakpakita ken inparparik na ni Limbert kanyak. Ti amok ket ipatpateg ken ay ayatan nakmet, kas iti panagayat ken panangipateg ko kenkwana. Ngem nagbidutak, ngamin nainkabsatan laang kano tirik na nakanyak. Kalpasan ti sumagmamano abulan, kabayatan ti panagsikog ko, sinmangpet ti nobya na ket nagkalaysada. Ita, agmaysa atawan metten ti anak ko. Awan met kit di parikot ko, gaputa suportado met ni Limbert iti anak mi. Agkit kita damet, ngem saan da amabalin ti agden na, gaputa adda meten pamilya ni Limbert. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Trixie. Ken ka pagayam, Trixie. Saan adakes ti agayat? Ngamin, tao tayo laeng a makarik na iti dayta. Tunggal maysa kada tayo adakarbengan na nga agayat ken paayat. Ngamrumbang na lang kumangain klarong pay ti amin maipapan kada kayo ni Limbert sakbay nga inted mo ti bagim kenkwana. Naibagam dito'y surat mo adwa atawan ti panagkadwa wenno panagamamuyo. Iti dayjay akinabayag ti panagamamuyo, di mo man laang dinamag wenno sinaludsod no kasano ti relationship status na.
nga manyangay nga rod, adda ditan pagayam ko. Nalpasan, tinapatag ita mangmangted iti sustento dita anak yo. Husto laang ti kunam nga ag-move on kan. Aywanan, ipatag ken padakkelem ti anak mo nga adda buteng na iti Dios. Iti kasta ket agbalinto a nasayaat ti anak mo. Alakastan pagayam Trixie, ket pagyamanak unay ti ingkapanagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Maminsan pa'y, pagyamanan da kayo manen amin kadagiti likes kan comments yo. Sapay kuma, tadi kay tumauma adumngag kadagiti sumarsaronopay a drama tayo. Ti surat ngayon tay drama ita, kat manipod kanipagayam tayo a Rigi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras. Naawi sakmet a nagsurat, takayat kumat nga ibinglay to'y napalabas ko adyak tupulos malipatan. Ubingak paylaeng nariknakon a babae tiriknak. 1 Miss F, may saak a bakla. Ket iti kaano man, jak tupulos ibain daytoy a kinatao. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adda akon iti high school. Kastoy man, dagiti pasamak. Ha? Ni Manong Tony, ti masabat ko. Nakasalikad mo, titibon na. Mapansiguro ya talon. Ay, sigurado. Ngayaban anak man na sumurot yung kuwana. Ay, masapa lang makapanunod at itirason ko. Iti kasta, di nakpilitan na sumurot. Rije, ingkag sukat, tagkuyog tama pa ni Jetalon. Inta ka no tulungan ni Papangagarado. Ay na, sigalatan ti mapan Manong. Nagatungan min assignment ko. Ay apo, by that assignment, tamabalin mo nga aramidin intun rabi eh. Saan nga rin tamabalin? Taado day jay. Kan may isa, adupay taramidag a project ko Manong. Oho, rason mo lang manan da ita. Agrumpot kagit din, tanay, maluman. Sigal tangaminan ti mapan Manong. Ato nga rin ti assignment ko kunakit. Assignment nga. Masadutak ko lang gidi ah. Adupay lang ang rason mo. Oy, best! Asino manen aya ti pagpanpantasyam dita. Ha? Ay kwa, best. Ay sus! Hindi ka di manin Jerwin, tikit kita Ay, pakabasula ka diti agayat, best. Dayta ka manen ako nak best. Mabalin ka di? Lipat mo dayta Jerwin. Di man iso amis mo tinangibaga, adi na kaya tikaskan ka? When best, ang moment, a crush na crush ko ni Jerwin. Saan ka ti? Alawanan, ada akong dita best. Ang uray no crush na crush mo, no di nakamat nga rod kayat, awan ti mabalin mo best. Saksak tamla ang tiriknam, no kasta. Ay, basta. Ilaban ko teto ken kwa na best. Ay nasika talaga, Reggie. Ipakat mo man ang tikinabaklam ako, nak. Ay, talaga ang best. Tsaksar din nga ni Jerwin. Aging kakayatan na. Uray adan girlfriend na. Kasta ka di? Anya? Aton girlfriend Jerwin ko na. Kitwan mat, adan. Kaeskwelaan na matlaang. Iso adikan mang namnama, Reggie. Magbiro kalangan iti sabali apang hibaw ingam iti ayat mo. Iti kasta, saan kan amasaktan pa'y best? Uy, best, itaam Ada nag-friend request ka niya.
man ti profile picture na. Na, kita man best. Atoy. Perfect girl. Talaga gwapo. I-search ko man. I-add friend ko man. Yeah? Tapos ang lang nga sikat yung makikita. Di gwapo, best. Oh, agad. Kumusta? Riniplyan na ka din ni Lander, best? Was, best. Di naman insisint message ko. Iso na umaak. Di akong kinulit pa. Saan na ka siguro atay, best? Hi, nalapit akas na best. Aklo nagsantigasat ko. Gasat mo nga anya, best? At talagang awanin ti mga yat kanyak. Agpakalalaki aksan. Iti kasta, sa anak ko na masakitan pa, iti kastoy. Ay, sus! Nagsaw dyan amok. Sige man nga, Rod. Agpakalalaki ka nga, Rodan. Mangaram ka iti babae. Tama nga no iso nga agpaiso ti ayan tigasat mo. Ay, Diyos ko, Lord! Baka walang apo. Ay, awan plano ka kasta pes. Sa isanya at langin nga agbaakak. Ngam ti makiasawa ki iti patak a babae. Angam, amo, kailiw kan tulakit di pes. Nangaruna ti kastoy apa nagbanbanding ta. Tapay, best. Apay, papanamon. Agabrod ka? Agpamanila kami pes. Into next week. Ijaya kayan damanang kong agpakasyon. Kasta ka di. Kunaklakit din no sa dino ti papanam. Sana bali tadamot cellphone. Mabalin talata ti agchika no ko Sa bagay. Awagan naklaang no ada ichismis mo, best. Nagboring na tan. Sampai nakapudpudo ti panawang. Agbuyak man laang ni ti YouTube. Ne, at nag-message. Pasag man pa. Nag-reply ni Lander. Replyak. Kalpasan na. I-stalk ko ti account na. When best, imba ka kaming kingkuana mo ipapan kanyak. Kastamot din ti kinataong. Katnaklon naman sika. Legit ba't lang ka di dayta, best? Legit, best. Katno kanayon ko nga rod, akain inawag iti cellphone. O di congrats! Kamaudyanan na, naadaan kayo matlangan iti komunikasyon ka ni Lander. When nga rod, best. Kat, naragsakan. Ay, syempre, si Kaman matawawagan. Kan itetext ti crush na crush mo. Ay, isungarutan tinagbaling alarm clock ka. Anya? Apay nga ta. Asaan mo tingag-text umawag man lang ni Lander. Sabi tsak makontak ti number na. Anyatan din napasamak kin kuana. Uy, kumamot mag-text man lang. Iti kasta, tsak agdamdanag akastoy. Ay, makasikur di kastoy. Magpakatak sa langit kinimanang ko. Tagawit ak pa langit di probinsya. Iti kasta, maiyaw-awan ko dahito yung amariklik na. Kaya't mo asawan. Talaga adi na kan in-text, kan inawagan ni Lander, best? One best, isa pa nagkunak. Katrumpang na lang ang lipati ko na dyan tao. Ay, sus! Kun-kunam laang mananday ta, best. Ngam inton awagan na ka, mayat kayon tumanan. Saan? Talaga dakon kaya. Kanayan nakmat lang apasakitan. Iso nga,
let go ko na siya. Makamumot yan itibiyag na. Ay, kat malalaman best. Tituyak pailaang manindayon. Tituyak nagpalabas iti oras. Imbag dito'y talaga presko ti angin. Sana kasi di unag akas la impyerno ti putot no. Ataawag ko Sino nga? Ha? Nilanderman? Sumbatak. Hello? Hello, Reggie? Anya ngay matikon-kinan mo. Tainawagan na pilaang. Di mat-inblock mo tinumber ko. Agraman ti Facebook ko. Ita, umawawag ka man Ha? Ay, kwa. Pasensyakan, kwan. Tsak ingagara tinang i-blocking ka. Medyo busy kami ni trabaho. So sorry No'y takla ng imawag. Saan nga man ay arason day talanta? Oray busy ka. Saan man tamasapong i-block na? Walan. Basol ko. Sorry nga rudin. Pasensya ka lang Adamatrik na kamasaktan. Sa anak ngay ayam. Ano na umakan? Mabalin mulatan ngay bilang. Kat sublanak intong kay mula. Lipatin akon. Katlipatin ka matan. Ay, saan Reggie? Pang-asim. Tadi mo kumamot aramidon di kasta. Sorry ka din Kahit kung kita ta, kumayak di tayo nyo. Di kasta, makabawi akmat. Ang kita ta ko nam? Wan, ikarik na itakin ka. Umayak nga umay di tayo nyo. Adakin ka tayo talantar. Condolence, girl. Makipag-break na kami ipupusay ni uncle mo, best. Agyaman ak pest. Agyaman ak Risa. Kaano tayo ngay amapan makilamay? Da kayo man, no kaano tayo amapan. No kaya tiyo, di uray into narabiin. Kita kayo man. No kaano kayo anawaya. Di iso. Akikita tayong tulagtan ni Tisigon. Tasa tayong tagigita na mapanidya balay da uncle. Okay. Into narabiin nga ruden ti ipapantayo. Okay nga, Rod. Agkikita tayo dun. Itisigod a meeting place tayo. Oh, apa yun, best? Kas lagi ka makaid na, Ha? Ay, kuha nga min, best. Agtetics ni Lanter. Oh, apay ka, no? Nagkulip. Kaya't nakamuti mapanidya balay. Ibagam kan ko, na. Nga dalakad tayo ita. Imbaga akon, best. O, kat anya kay ti kunana. Awan pa yung matreply na, pes. I-text mo. Ibagam nga agkikita tayon to ijarang tay. Amo na day jayan. Nagbayag kayo matan. Itayak pa yung aguro-uray dito Pasensya kan. Nagnag na kami. Iso medyo napayagan kami. Imbagin ka tanakamotor ka. Iso bibi iti pa nagbiyahe. Adayupay ka dito, iti balay na uncle mo. Asitigan. Agang kas ka nga rodan. Itulod kan. Ay saan? Kas ano ngay matagiti kakadwa. Alangan mat ngay bati kita. Sa nabane, tas idagmatan. Magmag na kami latan. Mabitla nga rod. Tamang kita kiti pangiparadaag diti motor ko. Sumurot akmat. Magmag na ka man, kasta ka di. Gito na. Dahil talaga. Makipagpag na akmat na. Tadi mo mat kaya ti agang kas iti motor ko. Nadyayin ti balay dangkel ko. Medyo adayo mat ti pinagna tayo. Anya nga dayo? Asidaglaang anya? Saan ka siguro asanay amagmag na? Iso asang kay bagam ti adayo. Siguro. Ura si daglaang nga mutmotor. Wow! Iba talaga pag rich kid anya. Saan mat? Alam tayo to, Reggie. Ang pindintang kwanta. Ibagla nga pag merindayo, hinton matamdama. Ay, saan? Tsak tayat nga watin dito ang kwarta. Kwartam dayta. Iso nga idulin mo, Anyamatan. Nakakulit matan dayto alanta. Nabartag sama ti loko. Text. Hay, naku.
Maglayak latan. Tadi namat ko na. Ne, nag-text manin. Grabe in. Apay, di kay agawin. Reply ka lang. Agawid kami inton madamdama. Ay, sus! Ada man text man. Ada at dito'y kalsad na. Mabaling ka di arumwar ka. Urayin ka dito'y ruwan. Anya nga tayo at ibagana. Hay! Rumwarak man laangan. Nagyaman na. Tapinatgam tikid daw ko, Reggie. Nung nagbalik kami ngamin, api aya. Anya ti ipagam. Sakpay pumano ka. Kahit ka kumangagkan. Uray ti pingping mo lang. Anya? Mabalin? Sikat ti makam mo, lanta. Oh. Putno ka di tayo ito'y. Sana ka nila nagtagtaga-inip. Diyos ko, Lord. Sige ha. Agpakada ko. Katagyaman ak manin ha. Awagan kan to. Apama na makaawid ak, Reggie. Awanan pa hindi jalan te. Talagang sangit ti ang pag-ayaman naklang. Kalpasan ti panangagak na kanya. Saan man na nagparparik na ti loko? Paasa talaga dahi ti lalaki. Anya nga tayo teramida. Tsak makaig na. Mang pampanunot ken kuana. Anya nga tanong. I-text ko ta am mo kakatrabahuan na. Damagag no aday jay ni Lander. Ibagak akayat ko ang makasarita. Wan. Kastala ang taramidag. Oh, agan ano ka, best? Dandanisan mo na may drawing tarumam. Awanan, best. Talagang sa amalas sakitinagan ni Ayat. Anya? Siga talaga, best. Nadamag ko ngamin. Nadamat kaya man ka no girlfriend ni Lander. Ouch! Sakit-sakit naman, best. Grabe, Nest, best. As in, nasaktan ako ng sobra-sobra. Oh, a moment, nung kasano ti panagayat ko kinilander, saan ka di? Idi pa'y lang matngamin, nga ibagbagak kan ka alipata mong deja alander. Pangnamnamaan na kalaang deja alalaki, patpatsamat. Hay, wan nga rod Iso nga ita, i-concentrate ko lang ang tagadal, best. Talaga siguro, adyak gasat ti agayat, kan paayan. Nang runa, kat saan mat ama ilibak nagpada kami alalaki. Anya nga min ayaw ti pariko 3J. Apaya di mo kaya tagtuloy nga ganal iti kolehiyo. Awan mat papa. Kas lamas ang tutak ngaminan nga giskwela. Anya, agam sayang mat. Rumpang dala nga giskwela ka. Iti kasta, at ang tumat may pagpanakal mo. Ituloy mo kit dita giskwela. Tapno di kang tuwag babawi at di ka nag-eskwela. Mangala ka iti uray anya a korso. Masadutak nga ruten. Awan kanas ko nag-eskwela pa. Si kaman lang ti kasta. Dagiti nadumak kaya't na nag-eskwela. Si kaman lang ti sadot nga agadal. Masadutak nga ruten pa. Aglakok langin iti street funds. Kanhalo-halo. Ngam tag-eskwela ang papa. Please. Siga man laang tibak lang awan arapap na itibiyag, Reggie. Ha? Ne? Apay matan ako ng tikas tama na. Naibaga ni Manong mo kanya, adi mo kanon kayat tiyag tuloy nga agiskwela. Porgi jak na itag tuloy ang eskwela.
Awanin arapap ko iti biyag. Kasta ka di? Katuan ngamin, kaduan mat akaskan ka kat nagagat nga giskwela. Nagagat a dumiskarte. Saan akas iti sangkay bagam masadot ka. Masadot kan nga giskwela. Di ka kat agyaman, takayat da ka pagtuluyan da papa. Dagiti da duma dita, awan pagiskwela da, ngam nagagat dalat ta sumrek iti pagadalan. Si kamatan nga da ko mapagiskwela na ti sadot. Hay, anyahay nga rin ti mabaling ko. Kaya talagamot masadot ako nga tuloy di kolehiyo, manang. Sayang lang ti kwarta, no agin rolag, kadyak man lang maiyulo ti agadan. Reggie! Reggie! Hala ni mama, pukaw la pukaw. Anya launa yati pukpukaw yo. Nakababaing ka nagiti karo pa. Riyaw kayo ariyaw. Hintom kwan, ibagadan to laki din nga adagap-apan iti balay. Riyaw-ariyaw asasawam mat. Panangayab laeng mat dayjay. Saan ariyaw? Pukaw asasawam. Oh, anyaman nga minan ayadag ito'y nga order. Order ka lang nga order. Hala ni mama, pakasikuran na nga tayo nga. Kat saan mat nga isutang baybayan. Anya nga mindag ito'y nga order aya. Kurimat-mat ka di manan. Ano fa? Ay sus, gatang kaagatang iti kurimat-mat. Apay, di ka makontento kadagita kurimat-mat mo. Agsaysayang ka lang iti kwarta iti kastangar aramidam. Ay sus, apoya. Fishball! Kikiam! Ito yan mga suke! Tumatang kayon! Halo-halo yun dita! At dampay barbecue! Umayen mga suki! Kumatang kayon! Fishball! Kikiam! Kastoy ka diti kayat mo abiyag, Reggie. Aglaklakulatan iti fishball, kikiam, barbecue, kan halo-halo. Ha? Jakmat ibaga nga awan ti panagasensom iti panaglaklakom kadagita. Angam nasaysayat matlaeng no ituloy mo ti agiskwela. Iti kasta, makabirok kanto iti nataltalgad at trabahom. Saan laeng adayta? Mas respetuan da kanto pa'y adag iti tattao no may sa kanto na professional. Ay na, okay ako niti kasto ni estado di pa nagbiag kumanang. Naragsak akon, nga uri kasto lang di trabaho. At least, adda bukod ko a kwarta. Sana kas kadag iti daduman dita, aday talaeng makichistis-miss, kan mang namnama iti maiyawat kadakwadan ti aramidan da. Ita, Miss F, itultuloy ko latta ti aglaklako kadagiti street foods. Jak man mo, ngam talagang awan matan ganas ko nga agtuloy iti kolehyo. Panagriknak kat masaduta kon nga agiskwela. Sayang laang mat ti kwarta nga aramatek no ipilit ko ti agenrol kat jak mat laang mayulo ti agadal. Aging galangan ditoy, Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Reggie. Ken ka pagayam, Reggie. Ubing kapay. Bay ampay lang dayta ayat-ayat. Ti kasayaatan nga aramidam ita ket ituloy mo ti agiskwela. Sayang matigundaway ading ko. Sayang titawan. Amangan no intundumtang ti aldaw ket agbabawi kanto gapu iti di mo panagiskwela. Agiskwela kakit di habang kayat da kapay apagiskwelaan dagiti naganak mo. Maawatak ti riknam. Ti kinataom ti kayat ko asawan. Angem di mo rebeng ti agpailuyos iti riknam, taamangan no isunto ti mangisadmakken ka. Awan met kit didakes na no kayat mo latta nga ituloy ti panaglaklakom.
Ngam panagkunak, kat mabalin mo mat apagsabayan, wenno paggida ng tinegosyo kan panagadal mo, no lakit di takabaalam. Nasaysaya at matlaang no ituloy mo tag-eskwela, iti kasta kat adamat malpas mo. Saan laang apara kadag iti dadakkal mo, no di kat para matlaang ken ka. Alakastan pagayam Rigi, kat pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag